Zajedno do miliona. Dobrodošli. Današnja tema AI projekt sa potencijalom od 1000x. Idemo direktno u analizu. Graph-Link Chain, dame i gospodo, coin sa skraćenicom GLQ. Na rankingu 1022, vidite i sami cijena 0,01338. Što se tiče cijene, jako primamljiva, jako niska u mojim očima, jer pretežno projekti sa takvom nekom cijenom i privlače nas investitore. Jednu watch listu od 18.000 imamo znači ovdje na CoinMarketCapu. Pogledat ćemo naravno tokom prezentacije, molim vas ostanite od početka do kraja, bit će jako informativno. Na samom kraju ću vam pokazati za koliku cijenu su ostali trgovali, kakvi su private sale, pre-seed sale i public sale investitori, jesu u plusu, jesu u minusu, da li je vesting pristupačan i tako dalje. Idemo dalje u analizu, imamo ovdje znači jednu market kapitalizaciju od 4,5 miliona. Dame i gospodo, na ovom mjestu odmah skrećem pažnju u mojim očima. Ja ovdje definitivno mogu da zamislim da ovo preduzeće može 1000 puta da bude teže, to jeste jednostavno da vrijedi 4 milijarde. I na osnovu toga i sami bi imali 1000x potencijal u ovoj investiciji. Šta je recimo još u ovom projektu jako zanimljivo? Zanimljivo je Fuel Delete Market Cap. Prošli puta sam dopustio da mi se to objasni. Jednostavno vidite da ima diferencija između market capa i fuel delete market cap. Razlika je u tome znači da ova 4 miliona koja nisu na tržištu su jednostavno zaključana ili su u nekom vestingu. I na osnovu toga možete i sami prije nego što investirate svoj novac uvijek malo da uporedite znači market kapitalizaciju sa fully delete market cap i sa samim time da vidite koliko je još to tokena prisutno, koliko to ljudi još imaju kapitala, a nije otključano i tako dalje. Ovo je 1:2, definitivno za pohvaliti. Idemo naravno dalje i ovdje možemo da sagledamo znači Circle Supplies od 339 miliona GLQ tokena. I sada kad se pogledamo dole vidimo 650 miliona tokena je samo pristupačno. Vi sami znate da projekti koji se digitaliziraju idu u neke dimenzije o milijardima tokena. U ovom slučaju imamo jedan projekat koji nema čak puno ni tokena, jer 650 miliona da se podijeli na cijelo čovječanstvo, ja mislim da bi se to jako brzo podijelilo. Što se tiče ovih 650 miliona tokena, možemo ovdje preko Ethereum mreže čisto da potvrdimo i ovdje vidimo jedan supplies od 500 miliona. Sad postavlja se naravno pitanje gdje su oni ostali 150 miliona tokena. U ovom slučaju idemo direktno čisto na njihovu stranicu, ja ću vam pokazati naravno gdje možete i sami da ovo rešeširate. Na ovom mjestu skrećem pažnju, molim vas, prije nego što investirate, bez obzira ko vam pričao, ko vam šta savjetovo, i sami malo analizirajte neke stvari. Uglavnom ovdje vidimo 650 miliona znači total supplies, sada znači znamo da je na Ethereumu chainu 500 miliona i ostali 50 miliona znači u ekosistemu, rewards i staking sistem i 50 miliona u treasury. I tako je znači podijeljena njihova tokenomics što se toga tiče. Idemo da se vratimo malo u chart, čisto da vidimo šta je se dešavalo zadnjih dana, mjeseci. Možemo da uzmemo chart na 3 mjeseca i vidjet ćete i sami da je ovo jako odlično performiralo. Pogledajte i sami kolike su cijene bile znači početkom godine i koji su recimo all time high-ovi posle toga bili. Fino je se profita definitivno moglo realizirati, no nije samo realizacija nekog profita bitna, nego jednostavno čovjek mora da vidi gdje to ulaže, ima li to perspektive, može li to jednostavno u budućnosti za 2 do 5 godina bude na tržištu. Kako je se naravno ovaj pump razvio i zašto je ovo pristiglo, pogledajte recimo u ovom tweetu 19. februara, sve je znači lansirano. Bridge je live, staking je live i tako dalje. U toku prezentacije sve ćemo ovo da pomenemo, zato vas zamoljavam, ostanite jednostavno do kraja. Prije nego što je rast cijene ovdje pristigao, sve su te najave već bile nedeljama prije. Ovo je jedan projekt koji je već godinama prisutan, tako pogledajte i sami kada odete na All, možete da prepoznate da je ovo preduzeće već malo duže
pristupačno. Ja sam ubijeđen da većina, kada je recimo lanciranje bilo i sada kada su se negdje nalazili u ovoj visini, smatralo da ovaj projekt nema definitivno nikakve budućnosti. Međutim, ako vam mogu neko znanje podijeliti, ima jedna stvar, pogledajte i sami ovdje u roku od 6 mjeseci. Znači, otprilike je cijena varirala, pogledat ćemo gdje, u kojem levelu na kraju prezentacije i sagradila jedan dobar fundament. Na osnovu dobrih vijesti kao AI, projekti, nešto novo, budućnost, razvijanje, što je definitivno pristupačno, imalo je već odlično performiranje i pored svega toga i sami ste vidjeli da je malo prije bilo spominjano staking life, bridge life, znači projekt sam od sebe je lancirao neke stvari i to je naravno pridodalo cijeni da raste. Idemo direktno na glavnu stranicu od Graphlink, čisto malo da sagledamo čime se oni bave i zašto bi to sad moglo biti interesantno i toliko perspektivno. Ja ne znam koliko ste vi upućeni u programiranje, informatiku i tako te neke stvari. Vjerujte, za mene su to sve hieroglifi. Ja apsolutno ne programiram, niti razumijem toliko dobro neke te informatičke stvari, ali jednostavno mogu da prepoznam potencijal u nekim drugim stvarima i pogotovo na ovim toolovima što ovo preduzeće nudi. Činjenica je da većina ne zna da kodira, dekodira i tako te neke stvari. Na osnovu ovog AI projekta to će jednostavno biti vama olakšano. Nije samo vama. Mi moramo da shvatimo da se mi krećemo u jedno digitalno doba. Da će sutra programirari jednostavno konstantno da rade na nekim podešavanjima u našem digitalnom svijetu. Uzmite samo primjer prije 50, 80 godina kako su izgledali automobili i pogledajte samo danas kada uđete recimo u neki novi auto kako to izgleda. To je puno elektronike i sa samim time je jednostavno činjenica da će ova digitalizacija da nas pristigne, da li mi to htjeli ili ne htjeli, i ovdje jednostavno ljudi stoje iza ovoga gdje stvaraju ideje da nam olakšaju budućnost. Uglavnom, i sami ste ovdje već pročitali, znači ovdje se radi da ne morate da kodirate da bi znači mogli nešto da koristite. Imamo recimo da sagradite sami vaše toolove, ima jedan interface i marketplace. Čisto ćemo cijelu stranicu da prođemo pa ćemo da se vratimo na sve pojedine tačke. Uglavnom, kao što sam naglasio, možete sa ovim Graphlink definitivno odlične stvari da kreirate u blockchain tehnologiji. Počevši znači sa toolovima za crypto space. Zamislite da ste u stanju da programirate botove koji će sami za vas da kupuju, prodaju onako kako vi to zamišljate. To je jednostavno genijalno. I mnoge druge stvari u ovom slučaju možete da kreirate sa ostalima i možete jednostavno dobro da se razmijenite i da budete i u tome napredni. Definitivno jedan jako zanimljiv projekt i ovdje možemo čisto vizuelno da vidimo kako to izgleda. Znači vi povlačite neke teme i to posle samo se poveže pomoću AI. Definitivno potencijal ima ovaj projekat u mojim očima. Jednostavno čovjek mora da se intenzivnije zabavi i naravno, kao više puta naglašam u mojim video snimcima, ništa ne ide preko noći. Hajde da sagledamo sada malo kako to sagrađivanje izgleda. U principu, znači uđete na IDO, ovdje imate recimo preko Graphlink Chain čisto vizuelno objašnjeno kako to otprilike treba da izgleda. Pogledajte i sami sve teme, znači prevučete, povežete jedne sa drugim i jednostavno kreirate bot. To nenormalno puno štedi vremena za sve oni koji programiraju, jednostavno se kreću u tome spaceu. Kao što sam naglasio, ja lično nisam neki programirer, jednostavno sam se malo pozabavio da vidim kako ovo izgleda da bi vam mogao demonstrirati. U ovom slučaju vidite long, stop, grave i tako dalje. Znači imate razne mogućnosti, razne future ovdje koji možete da integrišete u vaš tool i jednostavno posle znači da ih povežete sa određenim tačkama i tako dalje. Ovdje desno možete isto da prepoznate znači sve ono što budete gradili posle kako to izgleda. Idemo naravno dalje da pogledamo šta imamo na marketplaceu. Na marketplaceu isto jako zanimljivo. Ovdje možete već prisutne templates da pogledate, da sagledate šta su to ljudi već kreirali, kako to izgleda. Ja sam ubijeđen da ovo vjerovatno malo zbunjuje kada čovjek vidi ovoliko crta i sve to. Međutim, ako se čovjek intenzivno pozabavi, može ovdje definitivno da nešto sagleda što jednostavno 95% svijeta apsolutno još
ne zna. I tu da li je čovjek u prednosti, ako danas uloži neki 100 ili 1000 eura, ja mislim da nemamo šta pričati. To vam je isto kao da se vratimo prije 10 godina i da vam kažem da uložite u Amazon, Facebook ili Google. Jako zanimljiv tool koji je bio pokazan, imamo znači Marketplace, obišli smo IDO, to sam vam pokazao kako izgleda i naravno interfejs. Preko interfejsa možete direktno da se konektujete sa vašim walletom, ja lično sam to odradio i čisto malo da sagledamo šta se ovdje sada dešava. Na prvi pogled možemo direktno da prepoznamo znači da ima već templates prisutni, ovdje možete stvarno da odvojite i sami malo vremena ako vas ovo zanima i ako ste znači spretni u ovome, vidite i sami botovi za Telegrame, za znači Binance, za Uniswap, za jednostavno već dosta što je prisutno i ovdje ne morate da budete recimo inteligentni ili profesor u informatiki ili blockchain ili tako nešto, ovdje jednostavno možete ovaj projekt pustite da radi za vas i da odradi neke stvari. Uglavnom jako zanimljivo šta su recimo još bili najavili je Bridge koja je znači prisutna, ako niste upućeni ima na mome kanalu kako transferirati tokene sa različitih blockchains, pogledajte taj snimak, tu spominjemo o cross-chains, ovo vam je isto kao Bridgen, nešto poput toga gdje jednostavno možete za male fees da transferirate vaše tokene i znači vaše kriptovalute. Definitivno uvijek ovakve prilike iskoristiti jer jednostavno čovjek puno štedi. I kao i uvijek u svakom projektu imate znači i staking procese gdje ćete biti dodatno nagrađeni procentualno, to jeste pasivna zarada, kao i u većini i u nekim launchpadovima što sam spominjao u zadnjim video snimcima, vidite i sam ima neki tier level sistem gdje možete da stakujete i koliko stakujete toliko kamati dobijate na godišnjem nivou dodatno. Prije nego što nastavimo detaljnu analizu, čisto na glavnoj stranici da sagledamo neke stvari, znači na Our Chain možete sve informacije što sam vam sada znači probrao ja da analizirate. Pored toga imate i opciju da otvorite recimo AI, vidite i sami da je to jako friško, morate u ovom slučaju da se konektujete sa vašim Metamaskom i direktno možete da stupite u komunikaciju. Za sve one koji recimo ChatGPT poznat, ovo vam je nešto poput toga, probao sam ga jednostavno upitati nešto na našem jeziku, međutim odgovorio je sa sorry, nije znači još toliko pristiglo u ovome smjeru, preko ChatGPT-a možete i na našem jeziku s njime da razgovarate, zato sam ga naravno pitao na engleskom da li je to nešto pristupačno, šta je Bitcoin, onako ukratko da mi objasni i dobio sam odgovor koji bude čak i pročitan. Definitivno jako zanimljivo i ja sam ubijeđen da će ova AI da nas pristigne za 5, 15, 20 godina i obavlja mnoge poslove što su danas ljudi čak se školovali, išli u školu i zarađivaju danas svoj ljeb sa tim zanatom. Međutim, ja sam ubijeđen da toga u budućnosti definitivno neće biti. Pored svega toga, znači ovog GraphLink Assistanta imate recimo GraphLink Chain Explorer, tu vam je isto kao recimo Binance Smart Chain ili Etherscan gdje možete sve vaše transakcije da provjerite. Definitivno jako temeljito preduzeće, vidite i sami sve je prisutno. U light paperu imate detaljno problem analiziran i znači rješenje GraphLink šta čini i šta želi. Vidite i sami Introduction to Problems i znači the solutions. Bilo kako bilo, ukratko da skratimo ovu priču, kao i svaki projekti, oni žele da pridodaju nešto čovječanstvu, da imaju znači privatnici i ostale firme, use case od toga i ovdje ja definitivno vidim potencijala jer jednostavno u kombinaciji sa ostalim AI projektima kao recimo ChatGPT, GraphLink možete da kreirate toolove, to je Bože sačuvaj. Uglavnom smo došli u red do kraja analize, čisto prije nego što se bacimo znači na investiranje, kada su koje cijene bile, da sagledamo samo još neke objave. Ovdje vidite i sami 12. februara, jako friško, znači prije mjesec dana, malo jače, lansiranje Mainnet Launch i sami znate da je cijena otprilike u februaru ekstremno eksplodirala i naravno da su ovo bile jako dobre bullish vijest za ovaj projekt. Pored svega toga, isto možemo da sagledamo i kooperaciju recimo sa GraphLink i Polygon. Ja mislim da je svima Polygon kao layer 2 poznat, ako nije definitivno malo pozabavite se i Polygonom. I ovdje je jedna velika kooperacija 9. aprila 2021. dame i gospodo. I sada dolazimo
do najzanimljivijeg dijela u mojim očima, jer ja sam više fokusiran kao investitor, svi malo drugačije analiziraju, skreću pažnju na neke stvari, ja gledam temeljite stvari, znači koje su ključne stvari za novac. Šta je ključna stvar? Jedna ključna stvar je, ako imate investitore u jednom projektu, pitanje koliko dugo ti investitori prisustvuju, u stvari moraju da čekaju na vesting svojih tokena, kad imaju sve otključano, kad im je pristup, bil mogli sve odjednom prodati i tu kako stoje stvari. Što se tiče vestinga u ovom GraphLink protokolu, čisto ovdje da naglasimo, ovo je znači članak od 17. aprila 2021. godine, pogledajte i sami. Znači imate quote team od 20 miliona GLQ tokena, vesting od 1 godinu. Develop team 1 milion GLQ tokena 6 mjeseci. I tako kad pogledate sve ostale znači institucije koje su bile prisutne, nema nijedan vesting duže od godinu dana. I ovo su temeljite činjenice. Šta vam želim s ovim reći je jednostavno da svi investitori koji su pogurali ovo preduzeće imaju sve tokene pristupačne. Znači oni bi mogli, kada bi se ujedinili preko noći, svi da prodaju. Što se toga tiče. Znači, ovo je jedna jako zanimljiva informacija, naravno za sve investitore među vama. Lično sam pripremio još jednu sliku gdje sam uspio da sačuvam cijene GLQ tokena i ovdje možete da brzo prepoznate private sale bilo je znači 0,002, public sale 0,003, listing price 0,004. To kada bi uzeli sada u obzir da sračunamo sa aktuelnom cijenom gdje se nalazimo, jako brzo dođemo onda do zaključka, znači da private sale investitori, znači za cijenu koju su trgovali i aktuelnu cijenu koja je sada na tržištu su čak preko 5x-eva u plusu. To kada se pogleda sa listing priceom i oni su, ja mislim, preko 3x-a u plusu. Znači, definitivno, svi investitori imaju svoje tokene pristupačne i svi su u plusu. Znači, ono što treba da pristigne je jednostavno novog kapitala, nove kooperacije i onda ovdje ja definitivno vidim jedan bullish projekt koji definitivno u mojim očima može da postigne 1000x potencijal sa jednom market kapitalizacijom od 4 milijarde. Na ovom mjestu isto želim da skrenem pažnju i moramo da uporedimo neke stvari, da neki shit coinovi ili meme coin imaju milijardama market kapitalizaciju, a mi se ovdje krećemo u jednom projektu koji ima definitivno jedan dobar use case koji se može integrisati u naš znači život, gdje imamo neke benefits, tako reći, u budućnosti od njega. I ovdje pogledajte i sami, znači mi ovdje pričamo aktualno o jednom market kapitalizaciji od 4 miliona. Ja mislim to kada bi uzeli i uporedili sa bilo kojim drugim AI projektom koji je aktualno prisutan na tržištu, da se ovaj projekt drži među low cap i u mojim očima definitivno dobar potencijal. Ako vas zanima, naravno, više ostavite dole u komentarima neka pitanja ili neke coinove koji i sami pratite. Ako želite neku analizu, čisto malo da se i sam pozabavim, malo da se razmijenimo znanjem, jer jednostavno vidite i sami imamo preko 23.000 kriptovaluta. Definitivno neko uvijek nešto čuo, zna, ali svakom opet svoje gdje svoj novac da investira. I sa samim time smo došli do samoga kraja. Nadam se da je bilo jako informativno. Sve važne linkove od današnje prezentacije imate kao i uvijek dole u opisu video snimka. Hvala na odvojenom vremenu. Sljedeći snimak sljedeće sedmice u četvrtak. Vaš Predrag Bačić.